Katrina, Fatima, Jasmine, Sid, Tommaso, Ahmed, 6 mill-20 żagħżugħ u żagħżugħa li qattaw ġimgħa intensiva f'Malta jirfinaw il-ħiliet fit-tmexxija. Il-profil ta' dawn iż-żgħażagħ diġà jiskantak, ħafna minnhom waqfu ma stess għaqdiet volontarji f'pajjiżhom, għaqdiet li jaħdmu favur l-ambjent fil-qasam tal-edukazzjoni, debating clubs. F'dawn l-4 tiem organizzati mill-Akkademja Mediterranja l-Istudji Diplomatiċi, il-MEDEC, flimkien mal-Fondazzjoni Analint għad-dialogu interkulturali fil-Mediterran, il-parteċipanti talmu jaħdmu aħjar ma' nies differenti minnhom, tħarġu kif jiktbu stejjer fl-oqsma li huma jaħdmu fihom li jinteressaw il-medja u fuq kollox kif minn ideat vagi jaslu għal proposti politiċi konkreti. So I'm really happy about being a part of this program in Malta. Għas-seminar inġib apposta mill-Club de Madrid u koll imsieħeb fil-proġett George Papandreou, l-ex Prim Ministru Grieg. Il-lista ta' dawk li taw it-taħriġ jew ħadu sem fil-panels illi semaw u taw ir-reazzjoni tagħhom għal proposti taż-żgħażagħ kienet waħda prestiġjuża. Politiċi, akademiċi, ġurnalisti internazzjonali u persuni impenjati faqdiet volontarji. Bringing the youth activists and leaders from different spectrum, media, politics and so on together to actually enrich the experience of these youth to go back to their countries and achieve the change. Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Carmelo Abela wkoll iltaqa' mal-parteċipanti marru l-palazz marru għand l-Speaker fil-waqt li dawk minnhom li ġew mill-pajjiżi tal-punent tal-Mediterran dawk li jsejħu l-5+5 kellhom l-opportunità unika li jitkellmu mar-rappreżentanta għolja tal-Unjoni Ewropea għall-politika barranija u s-sigurtà Federica Mogherini u mal-ministri tagħhom preżenti għal din il-laqgħa illi saret f'Malta fl-istess ħin. They share the same problems but also the same aspirations when it comes to access to work, education, mobility, when it comes to participation to policy making. They do have common challenges. They do recognize that they share a lot once they meet and most importantly they can contribute to solving some of these challenges.